보는 거에 영향이 많습니다. Тэгэхээр бид нэр харж байгаа зүйлсээс их нөлөөллийг авдаг. 그 보는 것이 뭐라고 되어 있냐면 За тэгэхээр харна гэдэг нь юу вэ гэхээр 시편 한번 찾아보겠습니다. дуул номноос харъя. 101편 101 101편 101 3절 3 101-ийн 3 101편 3절을 같이 읽어볼게요. Дуулал 101-ийн 3-ыг хамт уншаа. Би нүднийхээ өмнө үл бүтэх ямар ч юмыг байлгахгүй. Би урагчдын ажлыг үзэн яддаг. Тэр нь надад наалтахгүй. 여기에 나는 비루한 것을 내 눈앞에 두지 아니할 것이요. Би нүднийхээ өмнө үл бүтэх юмыг байлгахгүй. 다른 번역에는 뭐라 되냐면 Өөр орчуулга дээр нь юу гэж байгаа вэ гэхээр 악한 것을 내 눈앞에 얼씬도 못하게 해라. ёрийн зүйлийг өөрийнхөө нүдэнд бүү үзэгдүүл гэж байгаа. 이거 다윗이 쓴 거거든요. Энэ бол Давид бичсэн. 보는 것이 얼마나 큰 죄라는 것을 다윗은 아는 거예요. Тэгэхээр буруу юм харна гэдэг нь Давидын үед ямар том гимнүгэл вэ гэдэг тэр мэдэж байна. 시작은 보는 것으로 시작했기 때문에 Учир нь өөрийнхөө хувьд гимнүглийг харсан зүйлээс эхэлсэн учраас. 눈을 뭐라고 하냐면 Тэгэхээр энэ нүдийг яг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 밖으로 나와 있는 돌출된 뇌라고 얘기합니다. за нүд гэдэг нь болохоор гадагшаа илэрхийлэгдэж байгаа тарих гэж хэлсэн. 이 뇌는 눈으로 보는 것으로 영향을 많이 미친대요. Тэгэхээр нүд гэдэг зүйлээр харсан зүйлсээр хүн маш их нөлөөллөг авдаг. 창세기 19장에 보면 Эхлэл 19-с харуулаа. 하나님이 소돔과 고모라를 불러서 심판하잖아요. Бурхан Содом Гоморг болохоор гал хөхрээр шүүгээ дуусгах устгасан тийм ээ. 그때 두 명의 천사를 롯이 보호를 했습니다. Тэр үед болохоор хоёр тэнгэрлэгчийг явуулаад Лотыг аварсан. 그 소돔과 고모라 사람들이 그 두 명의 천사를 우리 앞에 내놔라. За тэгсэн чинь тэрхүү Содом Гомород татсан хоёр тэнгэрлэгчийг нааша гаргаад ир гэж хэлсэн те. 우리가 그들을 상관하겠다. За бид нар тэдэнтэй эвсэе гэж хэлдэг. 그게 어떤 번역이냐면 За эвсэн гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ гэхээр 남자가 남자를 여자가 여자를 동성연애 그런 뜻이 담겨져 있는 거예요. за эрэгтэй хүн эрэгтэйтэйгаа эмэгтэй хүн эмэгтэйтэйгаа им эсрэг хүсний бэлгийн харьцаагтай яг адилхан хэлж байгаа. 뭐 지금도 뭐 전 세계적으로 동성연애 다 허락하잖아요. Одоо бол дэлхийд даяар л эсрэг хүсний гэрлэлтийг бол зөвшөөрөөд байгаа те. 많죠. их байгаа те. 그죠? улсууд. 근데 이 롯이 뭐라고 얘기한 줄 아십니까? Тэгтэл энэ Лот юу гэж хэлснийг мэдэх үү? 이렇게 얘기해요. Ингэж хэлсэн. 창세기 Эхлэл 19장 19 8절 19-8 19장 8절 19-8 롯이 한 얘기입니다. Энэ болохоор Лотыг хэлж байгаа үг. 이게 엄청난 충격적인 말이죠. Энэ бүр шоконд оруулах хэмжээний үг байгаа. 같이 읽어보겠습니다. 19-8-ыг хамт уншаа. Харагтун надад эр хүнтэй хавтайгүй хоёр охин бий. Би тэднийг та нарт авчиръя. Та нар тэдэнтэй дураараа л бол. Харин энэ хүмүүс миний гэрт ирж дээвэр доор минь орсон учраас тэдэнд бузар хэрэг бүү хий гэв. 이게 정상적인 말입니까? Ингэж хэлж байгаа нь хэвээ үг ах уу ингэж хэлж байгаа Лотыг хэлж байгааг. 소돔과 고모라가 그만큼 음란한 도시라는 거죠. Тэгэхээр Содом Гомора бол өдийн хэмжээний завхаарлын хотоо гэсэн үг байна. 자기 두 딸이 있는데 남자를 가까이 하는 두 딸을 너희 눈이 보는 대로 행하라. Тэмээ эр хүнтэй хавтаж үзээгүй хоёр охин бий. Та нар тэр охинд минь дуртай зүйлээ өвөлдөө гэж. 롯도 소돔과 고모라에서 보인 것이 그거밖에 보인 게 아니, 그거밖에 못 본 거예요. Тэгэхээр Лот бол Содом Гоморогоос харсан зүйл бол тийм зүйлийг харсаар байгаа л тэгж хэлж байна. 나중에 두 딸이 아버지가 술 취했을 때 나쁜 짓을 하잖아요. Сүүлд нь Лотын хоёр охин тэмээ аавгаас огтоогоод тэр буруу зүйлийг хийдэг шүү дээ. 눈으로 보는 게 그거밖에 없는 거예요. Учир нь тэд нар ч хүртэл харсан зүйл нь тийм л байсан. 여러분은 내가 가지고 있는 눈을 무엇을 보느냐가 이게 별로 중요하지 않다고 생각하는데 엄청 중요한 거예요. Тэгэхээр бид хүн нүдэрээ юу харж байгаа гэдэг нь нэг сүртэй зүйл биш байгаа юм. Тэгсэн ч гэлээ энэ бол маш том зүйлийг дагуулдаг. 뭘 받느냐가 내 인생을 결정하기도 하는 겁니다. Юу харж байна гэдгээс миний амьдрал өөрчлөгдөхгүй байна. 성경에 내 몸의 등불은 눈이라고 돼 있거든요. Библиэлд сарах юм бол нүд бол сэтгэлийн дэнлүү гэсэн. 누가복음 Лук 11장 11 누가복음 11장 Лук 11 34절입니다. 34 34절 35절 같이 읽겠습니다. 34 35-ыг хамт уншаа. Нүд чинь биеийнхээ дэнлүү юм. Тиймээс нүд чинь саруул аваас бүтэн бие чинь гэрэлтэй байна. Харин ёрим уу аваас бие чинь мөн харанхуй байна. Иймд өөрийгөө хара.
Чи доторх гэрэл нь харанхуй биш үз. 내 몸의 등불은 뭐라고 했죠? За тэрхүү сэтгэлийн дэмлүү бол юу гэж байна? 눈입니다. 눈. Нүд гэж байна. 내가 뭘 보고 있습니까? Тэгвэл би нүдэрээ юу харж байгаа вэ? 35절에는 За 35-аас 10. 네 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 봐라. Чиний доторх гэрэл харанхуй байна уу? түүнийг ажиглал гэж байна. 내 마음이 Миний сэтгэл 어두운지 빛인지를 확인하라는 뜻이죠. харанхуулагдаж байна уу? Эсвэл гэрэлтэй нү гэдгээ хэдүүлээ шалгах хэрэгтэй. 내가 어둠을 가까이 하면 점점 어둡게 되는 거예요. Би харанхуй руу ойртол байвал би өөрөө л харанхуй болно. 마귀가 뿌려놓은 곳에 자꾸 가까이 하면 Бузар сүнсний өгч байгаа зүйл рүү бид нэр айшмар ойртол байвал 보지 말아야 될 걸 보고 харж болохгүй зүйлээ харна. 가지 말아야 될 곳에 가고 Очиж болохгүй газар руугаа явна. 그럼 결국은 문제가 생기게 돼 있어요. Тэгээ эцэст нь асуудал ургадаг байна. 시작은 다 그렇게 되는 겁니다. Тэгэхээр эхлэл нь бүгдээр ингэж эхэлнэ. 뭐 처음부터 음욕에 빠지고 처음부터 이방과 결혼하고 그러진 않아요. Санамсаргүй байж байгаа зөв зүгээр байж байгаа тийм ээ. Эсрэг хүснээ гимнүгэл унтах ч юм уу, унах ч юм уу, эсвэл тийм ээ хайр хүндээ гэрлэх ийм асуудал гардаггүй. 그럼 청력의 종교를 어떻게 이기냐? За тэгвэл энэ залуу насны махбодын дурслыг яаж 남은 явах вэ? 시간 동안 말씀드려 볼게요. За үлдсэн хугацаанд асуурья. 새가 지나가는 건 막을 수 없지만 За энэ шоу бол нисэж байгааг бид нар бол бойлуулж чадахгүй. 새가 내 머리에 둥지에 트는 것은 막을 수 있다고 하잖아요. Гэхдээ энэ хүү шоу ирээ толгоон дээр мөн үүрээ цэцгийг бол бойлуулж чадна гэдэг үг байдаг тийм. 어쨌든 첫 번째 제일 중요한 것은 За тэгвэл нэгдүгürt нь хамгийн чухал зүйл нь 내 마음을 제어해야 됩니다. бидний сэтгэл гэдэг зүйлээ болохоор сэтгэлээс байхгүй болох. 모든 시작은 마음과 생각에서 시작되는 거고 Гимнүглийн эхлэл нь болохоор бодол сэтгэлээс эхэлж байгаа. 최대한 내 마음과 생각을 컨트롤해야 돼요. Тийм болохоор аль болох бодол сэтгэлээ контролдох хэрэгтэй. 잠언 Сургаал төгс 25장 25 28절 25-28 25장 28절 сургаал төгс 25-28 같이 읽겠습니다. хамт уншаа. 자기의 Өөрийгөө 마음을 захирдаггүй хүн 제어하지 아니하는 가난 자는 기름구에 성문이 넣선 무너지고 헛밑 성벽이 보다. 없는 것 같으니라. 그래서 이스라엘이 포로 생활 마치고 돌아왔을 때 성전을 짓고 또 얼마 있다가 성벽을 지었잖아요. За Израилийн ард түмэн боолчлын амьдралаа дуусгаад эргэж ирснийхаа дараа хан хэрмээ бариад дараа нь ариун өргөөгөө барьж засварлсан тийм үү? 성벽은 외부의 침입을 막는 거잖아요. Хан хэрэм гэдэг чинь дайснаас хамгаалж байгаа хамгаалалт. 그러니까 우리도 외부의 침입을 막으려면 내 마음의 성벽을 아주 튼튼히 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн гаднаас ирж байгаа дайралтыг хамгаалахын тулд сэтгэлийн хан маань бат бөх байх хэрэгтэй. 이스라엘이 망한 이유가 뭐냐면 Израиль улсын сүүрсэн шалтгаан нь юу вэ гэхээр 성전에 구멍이 생긴 거예요. тэр хан хэрэмд нь нүх гарсан. 그 구멍을 메꾸지 않았기 때문에 그 구멍 속에 많은 음란한 죄가 들어온 겁니다. Тэр нүхээ хааж чадаагүй учраас тэр зүйлсээр дамжуулаад маш их садар самуу орж ирсэн. 하나님께 제사 지내드려야 될 그 성전이 그 구멍 속에 음란한 죄가 들어온 거예요. За бурхны дахид өргөдөх ёстой тийм газарт нүхийг нь хааж чадаагүйгаас болоод садар самуу орж ирсэн. 우리에게도 누군가 그 구멍이 있을 수 있습니다. Тэгвэл тэр нүх гэдэг байгаа зүйл биднэрт ч хүртэл байж магадгүй. 이걸 빨리 메꾸지 않으면 그 구멍은 점점 커지겠죠. За тэр нүхийг гэлцхан шиг л хааж бүгэлэхгүй бол айжмаар томрох болно. 자기가 알죠. Өөрөө мэдж байгаа те. 에스겔 Эзекиэл 8장 8. 이스라엘이 망한 이유죠. Израиль улсын сүүрсэн шалтгаан нь тийм ээ. 8장 Эзекиэл 8 7절 8-ын 7 같이 읽어볼게요. хамт уншаа. Дараа нь тэр намайг хашааны өөдөнд авчрав. Намайг харахад тэнд хананд нэг нүх байлаа. 담에 뭐가 있더라? Тэнд нэг юу байна гэж нү? 구멍이 있더라. Нүх байлаа. 그 구멍에 뭐가 있습니까? Тэр хашаанд нь нүх байж гэн. Нүхэнд нь юу ах вэ? 아주 음란한 죄가 있는 거예요. Маш садар самуун гим нүгэл байна. 우상도 가득하고 Хиймэшүүтэнээр дүүрэн. 12절입니다. За 12 12절 12 같이 읽어볼게요. 12-ыг хамт уншаа. Тэгээд тэр надад хүний хүү чи Израилийн гэрийн ахмадууд харанхуйд хүмүүр сэлмэл хөргийнхөө өрөөнд юу үйлдэж байг харав. Учир нь тэд эзэн биднийг хардаггүй. Эзэн энэ нутгийг орхив химээдэг гэв. 우상이 가득하죠? Хиймэшүүтэнээр дүүрэн байсан байх тийм үү? 14절입니다. За 14. 거기에 여인들이요. За тэр эмэгтэйчүүд 단무스에서 애곡하다 그랬습니다. Тамуузад үйлсэн гэж. 이 단무스가 우상 숭배 이름입니다. Тамуус гэдэг нь болохоор хиймэшүүтэний оноос нэр. 그 안에서 여인들이 하나님께 수종들어야 될 여인들이 성관계를 갖고 있었던 거예요. За тэгтэл эзний ариун өргөнд үйлчилж явах хэвээр тэрхүү эмэгтэйчүүд тэрхүү Тамуус гэдэг дотор бэлгийн тэрхүү харьцаанд орж байсан. 14절 14 같이 읽겠습니다. хамт уншаа. Дараа нь тэр намайг эзний өргөөний хойшоо харсан хаалганы үүдэнд авчирлаа. Харагтун эмэгтэйчүүд Тамуузын төлөө үүдэн тэнд сууцгааж байв. 여기 읽어보면요.
Ингээ хойшоо уншвал 이스라엘이 당연히 망할 수밖에 없어요. Израиль улс бол сүрхээс өөр арга байхгүй. 제사 지내야 될 그 성전이 음란하고 우상 숭배로 가득한 겁니다. Дахил өргөж явах ёстой тэр ариун газартаа хийм шүтэнээр дүүрсэн садар самнаар дүүрэн болгосон. 오늘날 성전이 뭡니까? За тэгвэл өнөө үеийн ариун өргөө гэж юу вэ? 네? Юу вэ? 오늘날 성전이 누구예요? Өнөө үеийн ариун өргөө гэж хэн бэ? 구원받은 사람들이죠. Аврагдсан хүмүүс байна. 여러분들. Та бүхэн байна. 여러분 몸이 Та бүхний бие 성령이 들어와 있는 성전이잖아요. ариун сүнс орж ирсэн ариун сүнсний өргөө мөн гэсэн. 그 성전 안에 작은 구멍이 있어가지고 За тэгвэл тэр ариун өргөөнд нэг жижиг нүх гараад 우상을 받아들이고 тэндээ хийм шүтэнийг оруулна. 음란을 받아들이면 Садар самууныг оруулж 결국 그것이 내 마음이 부패해지고 결국은 그것이 행위로 드러나는 거죠. эцэстэн тэр зүйл мэн сэтгэл дотор мэн томорч зай эзлээд тэгээд үйлдэл болж гарна. 그러니까 무엇을 보든지 Тэгэхээр юуг ч хардагч бай, 무엇을 듣든지 юуг сонсдогч бай. 내 속에 그런 종욕 같은 음란한 마음이 내 구멍에 열려 있다면 Бид бүхний дотор дур хүсэл садар самуун гэдэг тэрхүү жижигхэн нүх байвал 빨리 메꿔야 되죠. бошоохон шиг л бүглэх ёстой. 내버려두면 안 됩니다. Зүгээр өргөж болохгүй байна. 내버려두면 결국 그 구멍은 커질 수밖에 없어요. Зүгээр өргөчвөл тэр жижиг нүхэн эцэст нь томрон шүү дээ. 말씀으로 메워야 되죠. Юугаар бүглэх вэхээр үгээр бүглэх ёстой. 우리가 듣는 거 보는 거 어찌됐든 계속 말씀으로 그 음란한 생각을 없애야 되는 거예요. Бид хүн харж байгаа, сонсож байгаа тэр зүйлээс орж ирсэн гим нүглийг аль болох үгээр бүглэх ёстой. 성경에 보면 다윗도 넘어졌고 Библиэс харуул Давид ч хүртэл бүдүүлгүүдсэн, 그렇죠? тийм ээ? 삼손도 넘어졌고 Самсон ч хүртэл унсан. 넘어진 그리스도인들도 많죠. Унсан маш олон хэрэгсдэд итгэгчнэр бий. 근데 특별히 칭찬한 인물도 나옵니다. За гэхдээ шаашаагдсан, магтагдсан хүмүүс ч бас байгаа. 고난은 정말 많이 받았어요. Маш ихээр зовлон амссан. 욥이 그랬죠. Йов тийм үү? 하나님 특별히 욥을 칭찬했습니다. Йовыг бол бурхан бодоод онцгойлон магтсан. 이같이 순전한 사람이 없다고. Үүнтэй адилхан тийм ээ үнэч хүн гэж байхгүй. 이같이 순전하고 이같이 여호와를 경외한 자가 없다고. Үүн шиг гим зэмгүй эзэн бурханаас эмээдэг хүн газрыг өрсөн дөр байхгүй гэсэн. 다윗도 솔로몬도 여자에 넘어졌는데 Давид, Соломон ч хүртэл эмэгтэй хүн гэдэг зүйлээр унсан. 욥은 순전하고 정직하다 그랬고 Йов бол гим зэмгүй шулуун шудраг гэсэн. 여호와를 경외하여 악에서 이같이 떠난 자가 없다고 얘기했습니다. Эзэн бурханаас эмээж ёрын муугаас хол байдаг ийм хүн гэж байхгүй гэж хэлсэн. 사탄 앞에 자랑했잖아요. Бүр сатаны урд очоод 천사들- Йовоор сайргасан. 천사들 앞에 자랑했잖아요. Тэр тэнгэр ишнэрийн өмнө ч хүртэл сайргасан тийм. 욥을 왜 칭찬한 줄 아십니까? Йовыг дүүл яагаад тэгж магтсан бэ? 왜 순전하고 정직하다고 얘기한 줄 아십니까? Дүүл яагаад үнэн шудраг гим зэмгүй гэж хэлсэн бол 이렇게 얘기하는 거예요. ингэж байгаа юм. 욥은 Йов 내 눈을 өөрийн 내 нүдэ 눈에 언약을 세웠다. өөрийн нүдтэйгээ гэрээ байгуулсан гэсэн. 사람들은 처녀에게 주목할지라도 Эмэгтэй тийм ээ хүмүүс бол онгон эмэгтэй рүү анхаарал хандуулагч. 욥은 철저하게 하나님께 주목했습니다. Йов бол бүрэн дүүрэн эзэн бурхан руу анхаарч 욥기. чадсан. Йов ном 31장 31. Йов 31. 욥기 31장 Йов 31. 1절로 4절 1-1-ээс 1-4. 욥기 31장 Йов 31-ийн 1절로 4절을 같이 읽어보겠습니다. 1절에서 4절. 예. 1-4 хамтдаа уншицгаая. Нүдтэйгээ би гэрээ хийсэн билээ. Тиймээс онгон огныг харч яахан чадах билээ. Тэгсэн болоо дээр би бурханаас ямар хувь харамж өндөрт би төгс хүчит нэгнээс ямар өв надад байх вэ? Зөвхт бус нэгэнтэй гай гамшиг ёс бусыг үйлдэгсэд золгүй ирдэг босоо. Замуудыг минь та хардаггүй гэж юу? Алхан бүрийг минь та тоолоогүй гэж юу? 내가 내 눈과 언약을 세웠다. Нүдтэйгээ би гэрээ хийсэн билээ. 내가 어찌 처녀에게 주목하겠느냐? Би яаж онгон мөсгөөрөө анхаарч чадах вэ? 그랬다면 위에 계신 하나님이 내리시는 분깃이 무엇이겠으며 Тэгвэл тийм байх юм бол дээр байгаа бурханаас таалал гэж юу ирэх вэ? 높은 곳에서 전능자가 주시는 산업이 무엇이겠느냐? Өндөрт би төгс хүчит нэгний өв гэж юу байх вэ? 그가 내 길을 감찰하지 아니하시겠느냐? Тэр миний замыг ажиглахгүй гэж юу? 내 걸음을 세지 않으시겠느냐? Тэр миний алхмыг минь тоолохгүй гэж юу? 그러니까 욥은 철저히 하나님께 주목했죠. Тэгэхээр Йов бол бүрэн дүүрэн эзэн бурхан дээр л 그 анхаарсан. 하나님께 주목했다는 뜻이 뭡니까? Эзэн бурхан руу анхаарсан гэдэг үг нь юу гэсэн үг вэ? 말씀이죠. Үг гэсэн үг. 23장 23-ийн 욥기 23장 Йов 23 12절 23-12 12절 12 같이 읽겠습니다. хамт уншаа. Түүний уруулын тушаалаас би холдоогүй. Түүний амнаас гардаг үгсийг би өөртмөр хэрэгтэй хоолноос ч илүүгээр нандинсан. 일정한 음식보다 그 입의 말씀을 귀히 여겼다. Өдөр тутмын хоол хүнснээс ч илүү түүний үгийг би нандинсан гэж.
저도 유튜브에서 봤는데 Би YouTube-ээс бас харсан. 이렇게 종욕이 큰 사람이 За энэ дор хүсэл ихтэй хүн, 육신의 종욕이 큰 사람이 махбодын дор хүсэл ихтэй хүн, 식탐이 크대요. 먹는 욕심이 크대요. хоол хүнсний дор хүсэл ихтэй гэж. 예. 먹는 거 좋아하는 사람, Хоол хүнс идэх, одоо мэ ихээр идэх дуртай хүн байна уу? 식탐 있는 사람, Хоол нэмэ, хоолны дор хүсэлтэй хүмүүс байна уу? 그 사람이 종욕이 크다는 뜻인데 Тийм хүмүүс бол дор хүсэл бас ихтэй байна л гэсэн үг. 빨리 결혼해야 돼. Тийм учраас бошоохон шиг гэрлээрээ. 종욕 못 이기면 빨리 결혼해야 돼요. Дор хүслээ ялж чадахгүй бол бошоохон шиг гэрэлдэгэн дээрээ. 구멍이 점점 커질 거니까. Учир нь нэг жижиг нөхөн томорно тийм ээ. 그죠? Тийм үү? 뭐 그게 맞는지 안 맞는지 모르겠지만 Гэхдээ тэр нь яг зөв буруу сайн мэдэхгүй байна. 뭐 여러 가지 시험을 했는데 Ингээд маш олон сорилтууд бий. 근데 욥은 뭐라고 합니까? За Йов юу гэж байна вэ? 일정한 음식보다 Өдөр тутмын хоол хүнснээс 그렇죠? тий? 그의 입의 말씀을 더 귀히 여겼다고 그러죠. Түүний уруудлаас гарч байгаа тушаалыг би нандинсан гэж. 말씀을 더 귀히 여기면 식탐도 이기고 종욕도 이길 수 있다는 뜻이죠. Тэгэхээр бурхан амнаас гарч байгаа үгийг л чухалчилж нандин чадах юм бол дор хүсэл, хоолны дор хүслүүдээ ч хүртэл яаж чадна гэсэн үг байна. 각자에게 물어봐요. За та бүхэн өөрсдөөс асуугаад үзээрэй. 맛있는 피자가 있고 Амттай пицца байна. 치킨이 있고 Чикен байна. 먹을 게 막 많은데 Идэх юм маш их байлаа. 그럼 여러분 기도하고는 먹잖아요. За та бүхэн залбираад иддэг тий? 성경 읽고 먹는 사람이 있어요. Гэхдээ Библийг уншичаад иддэг хүн байна уу? 그만큼 말씀을 더 귀히 여기라는 거죠. Тэгэхээр үүнтэй адил үгийг эрхэмлэе яа л гэсэн үг. 그게 종욕을 이기는 방법입니다. Энэ нь дор хүслийг ялж байгаа арга. 말씀도 못 읽어요. Үгээ сайн уншдаг. 근데 식탐은 커. Тэгсэн мөрлөө хоолны дор хүсэл нь арай их байдаг. 아, 다 내 거야. 막 Тийм ээ миний хэлэх. 그럼 빨리 결혼해야 됩니다. Хэрвээ тийм байвал бошоохон гэрлээрээ. 안 그러면 큰 죄 지을 거예요. Тэгэхгүй бол бүр том гимнүгэл хийн. 목사님께 찾아가서 Пастор дээр очиод 결혼하고 싶습니다. би гэрлмээр байна. 왜? Яагаад вэ гэхээр 식탐이 커요. 그래. хоолны дор хүсэл их байна гэж. 그 이해하실 거예요. Тэгэх юм бол пастор ер нь ойлгочно. 그 이제 농담이긴 하지만 Яг го тоглоом наадмаар хэллээ. 말씀에 사로잡혀야 되는 거예요. Гэхдээ үгнээс бид хүн зурх хэвээр. 마귀가 보암직하고 먹음직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 했던 그 세 가지 시험은 Бозор сүнсний тэрхүү сорьсон сорилт юм уу? Ухаан дэлмээр хоол хүнс болчмоор тэрхүү амттай санагдсан тэр бүх сорилтууд 다 말씀으로 물리쳤잖아요. тэр бүгднгийн үгээр ялсан шүү дээ. 맞아요. Тийм үү? 맞아요. Тийм үү? 근데 그거 아십니까? За гэхдээ үүнийг мэдхүү? 예수님은 Есүс 40일 동안 아무것도 안 먹었다는 거. энэ сорилтын өмнө 40 өдрийн турш юу ч идээгүй байсан шүү дээ. 그거 기억하셔야 되는 거예요. Энийг санаж явах хэрэгтэй. 40일 동안 아무것도 안 먹었는데 말씀을 더 귀하게 여긴 거예요. 40 өдрийн турш тэрээр юу ч идээгүй байсан мөртлөө хоол хүнснээс ч илүү бурхны үгийг 그게 нандинсан. 마귀를 이기는 방법입니다. Энэ нь бозор сүнсийг ялж байгаа арга юм аа. 근데 말씀을 귀히 여기지 않아요. Гэтэл тэр үгийг нандиндаггүй. 말씀 시간에 줘라. Үгийн цагаараа унтаад идэх. 힘들게 아침에 일찍 와가지고 말씀 듣는데 내내 줘라. Өглөө чүү айтаа босоод тэгсэн мөртлөө үгэн дээр унтана. 봉사했다고 졸고 Үйлчлэл хийсэн гэж унтана. 교회 일찍 왔다고 졸고 Чуулган дээр эрт ирсэн гэж унтаад. 어저께 늦게까지 교제했다고 졸고 Өчтөр орой тийм ээ нэлээ орой хүртэл нөхөрлөө гэж унтана. 말씀이 죄 위에 앞서지 않으면 За тэрхүү гимнүглийн дээр үг л гарахгүй бол 종욕은 못 이깁니다. дор хүслээ ялна гэж байхгүй. 그건 다 핑계예요. Бус нь бүгд шалтгаан бол. 말씀 안 듣겠다. Би үгийг 내 сонсохгүй. 몸이 피곤하고 Миний бие ядраад байна. 내가 힘들다. Би хэцүү байна гэж. 다 핑계입니다. Бүгдээрээ шалтгаан байна. 밤새서라도 말씀을 귀하게 여기면 그 말씀이 들어와요. Шөнийн турш хүртэл үгийг чухалчилгах юм бол үг дотор нь 여러분 орж ирнэ. 아무리 봉사를 열심히 하고 Магадгүй та бүхэн хичээнгүйлэн үйлчлэл хийлээ. 아무리 여러분이 주일 교제고 뭐 모든 교회 맨날 온다 할지라도 За эзний өдөр тийм ээ бүх нөхөрлөл чинь бүх зүйл оролцож чуулганд ирлээ гэд 말씀 시간에 졸면 아무 소용이 없는 거예요. үгийн цагаараа л нойрмогчвол бусд нь ямар ч хэрэггүй байна. 그래서 종욕을 못 이깁니다. Тийм учраас дур хүслийг ялж чадахгүй. 그래서 말씀 위에 올려놓을 게 없어요. Тийм учраас үгийн дээр тавьчих юм юу ч байхгүй. 그리고 Мөн 하나님 인식하고 살아야 됩니다. бурхныг дотроо бодож явах хэрэгтэй. 코람데오 절대 잊어서는 안 돼요. Корон дээг ерөөсөө мартаж болохгүй. 하나님은요. Бурхан 그 눈이 인생을 통촉하시고 그 안목이 우리를 감찰하신다고 했습니다. түүний нүд болоод биднийг харж хяндаг тэр харахгүй зүйл гэж байхгүй. 나의 안고 일어섬을 다 아시고 Миний босоохыг зүртэл харна. 나의 눕는 길과 나의 가는 길을 다 감찰하신다고 하셨어요. Миний явж байгаа тэр бүх замыг минь зүртэл бүгднийг харж хяндаг гэж байгаа. 새겨야 돼요. Тийм учраас бүр сэлчих хэрэгтэй. 손바닥에다 새기고 Алган дээрээ бичих ч юм уу.
내 책상에다 새기고 Эсвэл ширээн дээр бичээ тавих. 내 방 보이는 곳에 다 꼿꼿하게 새기세요. Нүдэнд харагдах газар болгонд л тийм зүйлийг бичээ тавьчих хэрэгтэй. 보람 되오. Кором дэё гэд. 주님이 다 보고 계시다고. Эзэн бүгдийг харж байгаа. 주님 앞에 있다고. Эзэн яг одоо хажууд байна. 인식하고 살리니까 Тэрийг бодож амьдрья. 무시하지 말고 Тэрийг битгий үл тоогоорой.